Sanibonani guys, how are you guys? Merry Christmas. Ke Christmas day so I'm like emang ngipushe ni door engilalela store namuhla. So ngithi emang ngingasibhanki because ngiyazilalela idoor ngisibhanki then kuba difficult ukuthi ngasikhuluma. So lesi ngicela usilalela namuhla sonke ngaze ngakhuluma noSisi ngaconfirm ukuthi fanele bolele baya. Yabona? So to Sisi unandi ngibhaleni Australia na my ex mother-in-law killed my mother. Ubulale umama ongizalayo. Story time. Usisi uthi Australia mina bengihlala nomama. So mangihlala nomama wami stepfather sami support stepfather sami izinto bezi right. Unfortunately Mudima hopola stepfather wabeshona and leso sikhathi mina bengifunda yabona and nginomntwana omncane. So mangifunda so wathola ukuthi umama wami like wazi wangicelela ukuthi you know what hamhlala kuanti wakho then to be closer nala ufunda khona ukuthi bengifunda ecollege to be closer nala ufunda khona and then uzogibela itrain uhambe esikolweni stuff like that. Uthi manga anti wami awushozi bebathi babahleli vele bangifikisela ukuthi awuzoyibona athi uzoyibona imbuzi park ezimvu like something like that. Or like bebanokukhuluma ukuthi nenwele azifani yabona like kuba ngale scam uthi sisabona ukuthi you know what lana bangifoni and I can't tolerate this novel ngifune another place. Uthi kumunye uSisi uthi vele ngimtshela ukuthi you know what mina ngiya drop out akenamadulo katsamayo. Uthi lo Sisi lo like udlale a huge role empilweni yami. Uthi wangiofera indawo ukuthi no come and stay with me njani. Uthi ngahlala uthi bekibo Sisi like mina ngihlale ne friend yami but my family bangavumi like wena ukhona ukhlala nomuntu ongamazi yabona uthi kube nalezi inkulumo lezo to extend ukuthi angisakhoni nami like ukuzithatha and sengiyamzwela because of seyalo ne family yakhe because of uthethe a stranger wahlala nazo like ikhulwa bona so kwaba ukuthi hayi sengihlangana nomunye futhi uSisi but uvela exciting asengasekhaya ngiyamchazela ukuthi yo ayizinsenkingeni anginanda yokuhlala in Sisi was like buzo uhlala nami for isikhashana uthi awushozi ufunde ngicede cedalana vele kube ukuthi vele ngifuna umsebenzi what awushozi kana kuyo mangihlala lapho wazi ukuthi angina income uthi umama ekhaya usupporta imali yengane like izinto ekhaya kuyabheda angifuni ukubele ekhaya because I know ukuthi solala sodla nje iphuthu namanzi ukusohlala nje sophuza itiye the whole time without any food because of awuna income receiver ngabona uthi ngihambe nginokhela like abelungu ukuthi nganqeda washini uthi bengingakhethi because of I was so desperate for umsebenzi and for me ukuthi ngikhona unceda ekhaya phela ekhaya ngishingane nomama yabona uthi awushozi kube ukuthi vele kubhede ngawuthola umsebenzi uthi ubhede and leso sikhathi mina ngumuntu okholelayo uthi ngiyakholwa ngikholela kakhulu uNkulunkulu like ufika isikhathi la vele bengifasta khona ngingasadli ke fasta or awushozi kwaba nesikhathi la ngifasta khona 3 months or beke isinadijo ngifastela ukuthi ngifuna umsebenzi uthi like bengifuna umsebenzi ngenhliziyo nomoya and futhi selengifastisa ukuthi nginendlala akenadijo yabona or awushozi okay sharp likely ngithola umsebenzi ngithole uthi likely kwenye garage uthi mangifika lapha egarage ngicela toilet ngicela ukuchama uthi hayi fike vele ngibabuza angiqashi but hayi unelike siyaqasha but buya kusasa in yabona uthi hayi mangibuya the following day lo mlungu vele angithande vele angiqashe on the spot. So uthi kube lapho ukuthi ngiyaqala vele ngiyasebenza uthi leso sikhathi vele ngihlala no friend so ufriend ilabantu laba like abaziphuzelayo bazithandela abangani ubona uthi ngiqala vele sengiyathenga vele sengithenga icruiser ku friend uthi ufriend ilifestyle ka friend yami asifani mina like ngimokerekeng 100% committed kokerekeng ufriend ilabantu laba ka di Friday baklapha Saturday baklapha baya out babuya furuhu ubuya nabangani kuyaphithizela isiphithiphithi yabona uthi to an extend ukuthi saza nabangani kaningi badla ukudla mina abanye emsebenzini badlala icruise engithengile phela mina ekhaya ngisupporta umama nomntwana abantu uthi ngibona ukuthi you know what let me find myself a place la ngizorenta or awusozibeka isinaselo bengingana next uthi but ngase ukuthi you know what mina ngizelelana ngizophandela umntwana nami nomama yabona uthi avele uSisi athole indawo uthi ngibonga uthi kubo bonke labantu kumamechinile like badlale irole enkulu empilweni nami and I really appreciate izinto abangenzele zona kakhulu but bengidinga ukuthi nami to the next step uthi ngithola indawo so uthi la ngisebenzela khona kube ukuthi one time vele ngihamba uthi mangihamba ngihlakana lemshimane
mangihlangana nomshimane uGuy vela introduce no igama lami nguLucas in ngivela isayidini uthi to find out ukuthi lo muntu uvela direct emakhaya but mangisuka ekithi nasekibo ngibela nge15 rand asisekudeni but uvela direct emakhaya uthi hayi ngichaza ukuthi at least kimutso high wabona uthi ubrothers abe ukuthi vele sokuyangifuna ubrothers ngaleso sikhathi ilabantu laba abanomlenze ongalingani uthi like inyawo lakhe likwani nalela lingani bathi vele bekanenkinga asimakhaya aphuka kaningi ukuthi esikolweni waze wa drop out ku grade 7 not grade 7 standard 7 in grade 1 grade 9 nizongixolele ngenza ama grades yangidida nkosi yami standard 7 aphume ku standard 7 so makaphuma kube ukuthi vele ba avoid ukuthi ngoba ka esikoleni uyaphuka so imanyawo zakhe zagcina vele zingalingani yabona uthi ubrothers onjalo but ngamthanda like karata the way alenkatengi ngilobona uthi ubrothers akasebenzi ubrothers akana matric like unale standard 7 uthi hayi awusho singabe nankinga nalokho hayi umuntu vele sisafe phela singajola manje singinomuntu dala ngihlala ngapha ngingatholi so now ngiyathola kina lo moto phela ngithi ngicela uzongivakashela in yabona uthi mangikhaya ngikhuphuke naye vele eze ngapha la ngirente khona hayi ubrothers ukuthi ufuna umsebenzi uthi emsebenzini ngibuza amajida ukuthi hayi man mafuna udriver le truck so wenza ini mafuna ukusebenza umsebenzi sona so wenza ini uthi one of the guys angitshela ukuthi you know what thathisa uGuy i-code 14 and then cela sizobona ukuthi kuyaphambili sizomthathisa siphi certificate somshini or awushozi sharp uthi ngitshela umlungu ukuthi umlungu ngishonelwe ngikhale sikaninga ngihlakanina uthi leso sikhathi ngibulala umuntu owashona kudala because ngifuna ukuthi ngiassist umuntu wami and umuntu wami mina ngiyamthanda yabona nawe uyangithanda uthi awushozi ngikhale emlungwini ngikhale and umlungu vele umuntu ukuthi like ungithandile like wabona uthe first time ngangibona vele wangithanda nje uthi ngikhale umlungu was like no ngizokupha imali or awusozi ungangiphi imali ngithathe yonke lo yomali uyangizwa awusozi ngithathe yonke lo yomali ngithathise umfana i-code 14 saza sabo Bob the Builder umfana intombazana uthi ngithathise umfana i-code 14 and then ngibuyele emajideni manje umshina ngazathi umfana athi ufuna ukwenza what's the name lo mshini lona man omude lo crane funa certificate so drive crane athi athi okay no sizokufunela labayenza khona nesizokutshela uthi hayi uGuy abuye kuye athi no nikeza imali hamba yenza or awusozi mushimana tsamaye a certificate nganga lo muntu angafundayo yimi ngiyamphusha ukuthi endoda phama kilobona ukuthi sikhona ukubuild this life together guys ngiyaxolisana ngomsini shamke Christmas bana bathabile but ngizorasa vele ukuthi ningizwe yabona uthi hayi vele uGuy athi within 6 months sathole i-code 14 yakhe plus nale certificate uthi uGuy vele abe nenhlanhla athole umsebenzi bengimorganizela kulaba bafana bathi no sizokhulumela but lo muntu ufuna ijojo bathina sizokhulumela ukuthi uGuy bamqashe uthi uGuy vele bamqashe athole umsebenzi or awusozi ngibe excited uthando libe mnandi uGuy athole umsebenzi another province not la sihlala khona so thole kwenye province or awusozi kube long distance relationship but the relationship be relationship nina abafana shema bazosithola ngezinhliziyo yo asebabana yaza ngakuthi uNkulunkulu waba create amadoda shema bana angeke usisi uthi uGuy vele asebenzele that side uGuy vele amaqiniso sebenzela abe nenhlanhla abiyele kwenye province manje still ushiya usisi what awusozi long distance relationship ne but behumnandi I don't want to lie behole mnandi repailer limo what awusozi kwacela ukuthi masiphila silila kanti mushimane uyatshala phela kwaba nembiwe isalesuswini uthi vele awusozi vele ngibe pregnant mangiba pregnant uthi awusozi ubrothers like ngalo yasebenza uright uze sathenga nemoto
izinto zakhe ziyahlangana izinto ziyahlangana uBrothers was like, you know what, I want to marry you, ngicela ukuthi ngithumele basekithi ngiyabona ngiyobona uthi ayibaye vele ekithi bakhiphe okuncane yabona. So uthi angitshela ukuthi you know what, ngoba uyagula like I can't take it ukuthi uriske ngumntwana ugule emsebenzini, rather uresign and then you go home. Then mina ngizokusupport or awusijozi because of bengingena in and out of isibhedlela. I-pregnancy yami beyi very difficult, beyi extreme, should like bengigula lokho serious vele bengakhona ukusebenza. Uthi hayi vele ngihambe vele ngikithi uthi hayi basikibo vele bathumele abantu ukuthi bazongicela like bangicele ukuthi sicela umakoti azojahlele ngalena for isikhashana before sizoqedelela everything. Uthi vele umama mavume ayi kube ukuthi vele ngiyahamba ngihlala noma mother in law or awusijozi mina umuntu wami beka right, bengangisupport financially, he was there like there yabona. Uthi hayi mangifika vele kamama zalo awusijozi mangifika ukuqala like bengakhona ukulala, uthi bengakhona ungashaya uthi mangashaya 1 ngakalalanga angeke ngiphinde ngidale. Uthi uthola ukuthi ngabe 1 ngiyaphapha noma ngalala ngabe 1 ngiyaphaphama, so uthi ngiyahlala ungalali, uthi this thing yenzeke for amalanga. Uthi ngiphaphame ngithi ema ngiphuza amanzi mangithi edandro umother in law usimile lapha yana in the middle of the house, i-TV is not on, uvele uthi ngimdlule mina ngikitchen ngiphuza amanzi akanti awulali wangalali uthi manje aza ngikhona ulala. Uthi amalanga makaya mangiphaphama ngabo 1 kanjalo umuntu nami emnyango ekamareni mangivula umnyango na umile nje kilobona. Uthi hayi this thing vele ngokuthi hayi this thing ayinthwara kabothi ibe kube uyethi umuntu wakho akalali yasilana akalali angazi ukuthi kwenzakalana akalali yabona. Utshela umuntu wami uthi mother in law awusijozi like mina bengiphatha iphone la yabona lama tablet akudala umobile la wakudala. Uthi bengiphatha yona amakhuluma vele ngisho ibereka kala loudspeak unless if ufaka ama headset. Uthi yena amakhuluma nomntwana wakho uzofaka ama headset ahamba uhlala lekhoneni akhuluma. Uthi ngamkhetha umuntu akhuluma ngami asikanti wayefuna uthatha lentombazana le mina lentombazana le angithandi abe manje uyasebenza usebenzela mina ngiyi-1 solo usebenza lentombazana. Uthi guy was like, you know what mama, lo muntu lona like ngiyamqoloda impilo yami ukuthi ngibe la ngikhona today is because of yena. Uyanga ukuthi mina ngafunda but yena wenze sure ukuthi mina ngiyathola ama-certificate, ngithola i-license plus nale-certificate somshini ngize ngithola nalomsebenzi ngithola it's because of amandla akhe, so ngiyamqoloda wabona. What awusijozi phezulu lo mama lo baba engicele kithi bafika bangigqokisa afika bangipha negama. Uthi abangihlabelanga but bangifile lena ukuthi ngihlala ngale official okomthetho angagibitanga yabona. Urayi umuntu ufuna ukuthi umntwana wakhe amuphe imali egross and then umntwana wakhe mangapha mina imali egross avele ke-fight akangikhulumisi. Uyakwazi ngize nje ngithi baby mina umama akangikhulumisi yabona. Uthi baby mangafika ngimtshela ukuthi you know what baby this thing mina ukuthi angilaleleke angiphathi kahle. What mind you awusijozi mina umama lo muntu ongabhiliveli kubantu abaphansi, akabhiliveli ukuphahla, akabhiliveli ukuya engomeni, akabhiliveli kubomakhosi asizinto zakhe. Uthi guy was like, no baby because of fragile pregnant asambe sobheka ukuthi what's the issue. Uthi hayi sihambe vele makhosi afike laphana athi waritisha athi yasicinisa yabona yangicinisa mina as a pregnant woman. Uthi agqokise afase umuntu wami intambo Lucas angifase intambo ekhalweni nami angifase intambo ekhalweni but ina something nalisikutunyana so thapo athi intambo mangesibedlela ngishiye or mangaye pro-station or ngekuphi ngishiye ngahambi nayo everywhere kunala ingangeni khona. Okay sharp. What awusijozi sibuye uBrothers vele naphindele emsebenzini sibuye. Uthi hayi first night mangilala ngiphupha umuntu wami or awusijozi ngiphupha umuntu wami ugcokela ngishirt so like nebrook lama scotch so eli black and white. Uthi ngimphupha uthi mangimphupha vele ube like ikisiratele you can see but ulele yabona. Uthi kube ukuthi uBrothers vele uyagibela embedeni uBrothers lena. Uthi awusijozi abe phezulu kwami umuntu abe phezulu kwami abe phezulu athi ibe real ngifile nami athi ibe real and awusijozi ke enjoy buthatha baka wilo bona bo arki enjoy ari motho all angetse monate asathamika kanna. Uthi awusijozi kube ukuthi iyenzeka kokuqala seyenzeka every single day. Awusijozi ngikhulelwe
into le isa every night or awusoze iba every night sengiba nami seyiba addictive ukuthi iyangenza every day uqala ukuthi ke manje akula vele iviki amaviki uthi usengicala vele ngiphuma izongcolela isensitive but ngizokhuluma ngiqala ngivele ngiphume i-discharge vele i-green la ngaphansi ngiphume i-discharge i-green uthi ngibona ukuthi sting iphuma eyiningi athi iphuma eyiningi uthi ngizithi ngumuntu ngaphansi ngifuna ubona ukuthi izophuma na ibeni uthi mangithi ngiyankepha ube ngathi ngiyikepa ibeni uthi ngithathe ngifuna uyifaka emanzini ngifake ngikepule emunwana kamometsini what awushows amanzi a change ube ngathi amanzi we-okra i-okra yini ilento le-green le ngisho athi abe slimy amanzi uthi because of lento uthi ngibona ukuthi this thing now it's too much ngihambe ngitshela mama zali nginenkinga azikuza into ebusuku ngiyangilala every night ngiyangilala mama zali was like no maybe ngizawe ngifuna umunye umakhosi but umntwana ungamtsheli sizobona ukuthi silungisa kanjani ula mangalo ukuthi ungamtsheli kanjani because umyeni wami like he needs to know ukuthi kwenzakalani la ngishiye khona yabona uthi kwayi makafika vele mina ngimuthi ngizindaba ngimbhabhasi ngithi ukayatshele umama ukuthi hayi man lo uthi akathi right lana kulobona kunenkinga uthi umama zala kwathi why bomtshelelani mangaluza umsebenzi umntwana wami uzothini why bomtshela because lento lokukhutshela ngathi mina sizoyisota out why bomtshela yabona uthi like ngibe puzzled ukuthi inkinga yini mangitshela umyeni wami awona uthi ngayipick up there is something going on mina engayiboni ngingayipick up what I was told unfortunately one time mangihleli uthi ngibusy how ngizizwe ngiba manzi uthi mangibuzwa ngibona ukuthi hayi man ngathi like my water just broke wabona uthi mara ngina 6 months ngizwe uthi you know what bekuyi weekend tell ukuthi no ema ngisibedlela uthi ugogo leso sikhathi bekangeke uthi ema ngisibedlela hayi mangifika esibedlela futhi bathi SSC wena umntwana uzoba ne-infection because already amanzi ayaphumile rather siyaku-admita uthi ngifone vele ngitshele ugogo ukuthi no ngisesibedlela ngifoneni ugayi ngisesibedlela bathi bayangi-admita or awusitshozi bangi-admite kanjalo bathi batry ukuthi umntwana angaveli masinye unfortunately umntwana aze nga-6 months aze aweya 800 gram abele premature umntwana uhlala ku-incubator abona uthi hayi vele umother-in-law vele ezesibedlela azobona nomntwana makafika vele umother-in-law abheka umntwana hayi kube ukuthi vele uyahamba uyajika kanti umuntu omakajika ufuna umntwana ukuthi lo mntwana lo akusumntwanakho akasimntwanakho and thina lana efamilini asina pre and futhi lana efamilini akunamntwana ongaka yeyi asimntwanakho akafani nawe akasimntwanakho utshela ubani yonza umculo ngomsindo shem utshela my husband ukuthi hey Lucas umntwana lo akusinge wakho ngibuye kumbona isibhedlela akusinge wakho umntombazana lokubambisa ibhaji bathu Lucas abafonela ke ugirl athi ngithi yewena sifebe ubambisa mina ibhaji lo mntwana lo akusinge wethu futhi ni family nethu kuna premature and futhi umntwana loyo bathi mkhulu for ukuthi angabe uze masinya umkhulu for ukuthi uze masinya so akusumntwana wami or awushozi kube ukuthi i-relationship yami noGani istayineka like that uthi awushozi mina ngihlele esibedlela ngihlele 7 weeks esibedlela ngihlalela umntwana ukuthi fanele ukuthi ngi-express ngicheck umntwana uthi ngihleli uGayi lost i-contact uthi mina kube yimi vele silazo ngidishaja ngifonela ugogo ngimtshela ukuthi gogo ngizoza ngizolanda izinto zami mangekhaya uthi awushozi ngihambe ngekhaya mangisuka ekhaya ngihambe ngilanda izinto zami uthi mangifika ngithola izinto zami zibekiwe impahla ezithenge uGayi like izinto underwear even ale searching bathi zengiyishiye mangesibedlela azange ngizithole ngithole lezi engize nazo bazibeke embedeni or awushozi khipha ke divutsaka ngibe ngikuthi ngiyavalelisa ngihambe ngiphelele ekhaya uthi mangisekithi ngibona ukuthi this thing iyaninja ubona ukuthi uzothi ngisifebe ngathi ngifuna umbambisa ibhaji ngidecide ukuthi you know what ema ngiyofile for i-maintenance ngase maintenance bazokhona ukumphusha ukuthi senze i-DNA test ngifuna ukuprove ipoint ukuthi umntwana ngiwakhe or awushozi indaba vele bekanjalo ngaleso sikhathi anginamali angina-financial support uGayi akasangifoneli or awushozi ku-maintenance court beketsa amaka ngimawuto lengwana ngimteta ngami ngiyofila amaphepha uthi mangiya the day mangibuya uthi ngivula beyini omunye umama waza wangipha i-plastic bag emnyama ukuthi cover ibhayi lomntwana lingabi manzi ukuthi umntwana ngabi manzi ura awushozi nekitsamaya uthi one time mangibuya kwesengiyalobo 2 uthi ngihlangana noGayi nomama akhe bahamba ngemoto uthi instead ukuthi bame bangilifte uthi uGayi wangishayela ibheli bandlula kanjalo uthi inhliziyo yami ngaba ngathi ngama
Usisi uthi awushozi kube ukuthi vele impilo yami ihlangahlangane like that. Uthi remember angisasebenzi ngiko umsebenzi ngahlala khabugayi. I don't have anything under my name because of being trusted indoda ebuild imali yami. Thinking ukuthi uzoba myeni wami alright. Hayi uthi hayi isikhathi masiya awushozi kube ukuthi vele fanele ukuthi vele siye court. Uthi mangifika vele ecourt. Uthi ngaleso sikhathi angina nemali okugibela. Bekumele ukuthi ngokhe for 30 minutes ukuthi ngize ngifike court because of my supporter indize supporter imali grant abantwana futhi encane I say enough uthi vele masifika ecourt uthi mangokha ngumntwana makathi claps uyangibona akathi claps ubona umntwana uthi like bombona ukuthi uphelile webeka shocked uthi makabheka umntwana athi hayi umntwana lona ufana nomama wami athi awusoze umntwana ngifana nomama zalwa exactly like athikathik exactly uthatha umntwana lofana nomama zana and remember ukuthi bathize akuna premature and bona umntwana i-first born ifamily fanele ukuthi kube umfana not intombazana so lo mntwana kusinga lapha uthi vele aze yimi vele angibulise uthi acela ukuba umntwana vele uthambeke athi lesingcono si drop because I can see ukuthi umntwana lo ngewami what else ngimtshele politely ukuthi no what ngoba lento sengiqalile ngono siceda kwenziwe i-DNA ama results aphume wena ube sure 100% sure ukuthi umntwana ngewakho uthi vele i-court proceedings iqhubeke kwenziwa ama-DNA abuya ama-DNA athi 99.9 umntwana ngewakhe kube ukuthi manje sebayaqala sengihlala ekhaya phela manje kube ukuthi bayaqala contact uthi hayi lo mlungu bengisebenza angifonele athi yo ngiyacela like ngicela ukuthi uphinde ubuye emsebenzini ngicela ukuthi uphinde ubuye uthi awusoze kube ukuthi uNkulunkulu nami yangi wangikarabela awona wangikwarabela uthi hayi vele ngibile emsebenzini mangibile emsebenzini angisajoli phela anginamuntu mara awusoze nithwela inamela kinsekena lengwana so uthi ize ingimunya namabele wami sacrickile abhlungu uthi into engigibele ngisesibhedlela angi-admitile bengigibela uthi ingigibela every day uthi awusoze nako esaqanga uthi umzimba wami sojwayele ukuthi uyagitshelwa uthi nganishiya ngihleli ngaphandle ikamareni ngiyozenza DJ because of I need to release lento le kuba ngathi like addiction ekisayitsebe ngorijokayo uthi into le still ngenza kanjalo esangenza nomntwana yangigibelize ngimunye uthi amabele wami azakhrekhile into every square samsa every day what awusoze angitshela ukuthi mangiyotete esibhedlela the way bengibhlida ngakhona uthi le pet leli daughter white bengasebenzi bazi bangiyeza amapampers abantu abadala the way bengivuza ngakhona it's because of that thing bengiketsa dilotseyo uthi esibhedlela and beba tracer because they thought ukuthi ngine infection bangiphi medication but still lento leyana solo yabuya leso khathi bengasi in contact nomuntu wesilisa because bekho hospital mara still so uthi bekuyinto ngiphila nayo every day ukuthi vele ngiyalala sengijwayele yabona uthi umlungu angibize ngile emsebenzini ngiyasebenza angijoli akunamuntu ongishelayo wasebake ngibophila boyemi but ngibe very grateful ukuthi umlungu ngibizile ukuthi ngikhona supporta umama nabantwana ekhaya uthi hayi izinto zibele back normally ngikhona supporta abantwana ugayi umagayi uyafona bacela ukubona umntwana bacela ukubona umntwana ngithi hayi mina sengibile emsebenzini ngizothi mangisekhaya mina then ngizonifonela ndenizeke uthi hayi awusozi sihleli ngaphandle bayafona vele hayi siyaphuma sihlala ngaphandle uthi mama uhleli esitulweni like la kunelanganyana khona ubekubandenyana uthi bafike vele sibaphe itulo bahlale uthi umazala wami aphakama lahleli khona athi acela umama athi ngicela uhlala la esitulweni sakho ngathi lana vele kunelanganyana ngicela uhlala la bazobona umntwana uthi awusozi ahlale lapha yana utalana then babona umntwana abahamba umama maphinda ahlale lapha esitulweni uthi awusozi that was the day mama waqala ukugula nehlala lapha esitulweni that was the day mama waqala uthi umama wagula awusozi uthi umama wagula umuntu wagula masimisa isibhedlela amadokotela bathi cancer une cancer yibhunu awusozi i-cancer phela iba nama signs uyaqala kubonakala ukuthi lo muntu akasi right uthi uvele kwaqala leso sikhathi kwathiwa i-cancer sebe futhi seyamudla awusozi mina umama mbeka phuma impethu uthi umama uphume impethu for over 5 years mama phuma impethu uthi zimuphuma until last year uthi zimuphuma uthi umama beka nomzimba zamuphuma impethu sendlini sekuqala nempuka nezigreen awusozi vesele kuyimpilo sijwayele ukuthi impukana uthi no impukana ngi-irritate because ngiphile nayo isikhathi eside impukana nesihlupha umama sase sazijwayela awusozi umama wagula wathi wayatreatwa ye-cancer umama wagula uthi wagula uthi ngabele emsebenzini ngasebenza
uri awushoza umama wagula lo mama wagula uthi lo mama wagula uthi mangisebenza ngisebenzini kube nalisigayile awuthi kimi athi you know what impilo yakho man is not okay. I think uyobona umuntu like umuntu makhosi uconsult like ayimpilo yakho angiyiboni right as young as you are your life ihlangahlangene yabona uthi hayi ngithi ngikhapha someone omaziyo ngizoya lapho uthi lo makhosi lo unomuzi ngapha South Africa but yena uvela ngaphandle uthi masela phandle uthi makhosi mangeni athi yona ngilethela isilwane isilwane asholo mina athi wena wangilethela isilwane lana kuphela umuntu uhamba nesilwane lo muntu ushade nesilwane athi lo muntu uhamba nesilwane uri awushozi uma makhosi angithi phansi athi wena une calling kumele ukuthi ul attend athi i calling yakho mawungayi attend lento lezokulala uzwethu nini athi lento lena yokulala uzwe ushona une calling kumele ukuthi u attend so bengicela ukuthi umntwana wami uhambe uyontwaseni uyothwasa but manje ngizokunceda ukuthi like lento lengasahluphi for you ukuthi ubeke imali ukhona intwasweni uthwasa uri awushozi hayi angiphe vele izinto vele zokuthi ngihlaphe ikira ngivele izinto zabo makhosi uthi angiphe vele bantu ungipha awushozi sengageza ke manje lento leyana uthi iyeza mara sakhona ukungilala like iyeza mara sakhona ukuzenzela ngomzimba wami uthi awushozi sengiyaqala ngiyageza uthi mina awushozi bengimuntu onukayo benginomuntu we-discharge ngasi right almost iminyaka yonke lesensi ngihlangana nalesiguy since after siya kulenyanga ya this guy uthi vele benginjalo bese ngijwayele bengiphuza medication but bengalapheki uthi hayi umakhosi angenzele lokho singaqala senginuka fresh ipunane siyanuka njengepunane enormally uri awushozi bashimanthisi bathumonishela balo uthi hayi ngiqala imjolo uthi sengishaya nga4 manje ama boyfriend phela senginje umjolo phela dala ngajoli uthi hayi mangijola so uthi mangibela kumakhosi athi wena unomuntu ohaba phansi ozoza empilweni yakho uyozokunceda kule situation okiyo umuntu lo sohlangane naye uthi ngithi umakhosi phela mina sengiyathola abantu laba abayi4 uthi laba abayi3 banemali lo nomunye lo hol 4000 akahola kana mali but kule 4000 engiphi 1.5 yabona uthi mara laba bamaniphi bophila ubushap for bona so bathi umakhosi athi umuntu okhona kana ngani uzokulobola nabantwana bakho uzokuthanda uyozokupha ingane uyozokupha impilo right like otho uchereletsang momathatheng awulenkoteng yabona uthi isikhathi masiya athi uzomphupha lo muntu ozomphupha ekuphupheni uye awushozi ngesikuthi ngiphupha ubani ngiphupha lo yana holy 4000 kube ukuthi uthi uguy like angithandi umuntu mina bengamthandi I don't want to like bengamthandi bengasi into him uthi umuntu angithandi angifundisa uthando angifundisa ukusithanda uthi umuntu angithandi nami sengigcina manje singamthanda umuntu uyangisupport financially like iskimtshela history yami in izinto zami in fanele ngiyintwaseni in uguy was like you know what mina izinto zami azingahlangana ngiyagonyala ngifuna ukuthi ube umfazi wami angifuni ukuthi into ethu iphelele khona la kube njalo uguy uhola 4000 akhulume lezo like akhulume ifuture nami ngiyakuthanda I don't mind ukuthi unabantwana ngifuna ukuthi ube umfazi wami in things like that yabona uthi isikhathi masiya uguy emsebenzini bampromote uthi bampromote ahole 12000 kube ukuthi manje uguy saprepare ukuthi mina ngifuna ukuthumelela basekithekini ngiyakho unyane yabona ubu wami official hayi uthi after 2 months umuntu kube ukuthi vele sothumela abantu ekibogela ukuthi vele bacela ukungilobola uthi hayi vele umama leso sikhathi umama vele bekasagula strong yabona uthi hayi vele kube ukuthi vele uyangilobola uthi indabeni vele amadlozi kube ukuthi vele bayangitshela ukuthi you need to attend indaba yamadlozi because lento le indoda yakho angeke ngivume ukuthi ube nenye indoda so for you ukuthi inqobe kumele ukuthi uhambe entwaseni awushozi uguy abuthelela imali kube uye vele ungibhadalelayo because mina kina family ube uguy ukuthi uyangibhadalela vele ngentwaseni hayi uthi vele ngentwaseni awushozi ukuthi mangentwaseni ngithwase uthi lento le yana beyikhona ukuza uthi befuthi la ngayithwasa khona ila ngaphupha khona ngithwasa khona because umakhosi lo bengihamba kuancedisa athi uzophupha la uyothwasa khona ilapho uzothwasa khona uthi hayi kwabe ukuthi kuyafika ephupheni uguy wakhipha imali ngaya lapho vele ngayothwasa khona uthi lento le yana beyiza ize ifike almost asendumbeni mali ngakhona like ingakhona ukwenza izinto ezenza ebengenza uthi ngitshele vele ugobele ukuthi lento le uthi angitshele ukuthi lento le uzoyilwisa wena kufanele ukuthi uyinqobe like you are the one ongayinqoba this thing ukuthi iphumela nakuwo uthi awushozi ngithwase ngiqede uguy abhadele everything
financial kube uyoba responsible for my life. Uthi umuntu abe supportive ngenye indlela. Uthi mangisendwasweni ugaya thola promotion. Another promotion manje imali sethi xaxa sohola above 20. Uthi ugayi kube uye vela ngibhadalela yonke into ngiphume vele entwaseni vele ngiqede. Or awusijosi kube ukuthi umakhosi athi kumele ukuthi uye komeni because umuntu olwa naye uye ngomeni izinto zakhe ulibira so kumele ukuthi ume naye direct so ucabange uthi awusijosi ugogo lo my ex mother in law bekayinyanga wayeka ubunyanga wabe sobhaqa ngesonto so dilotsa high ulwa ngami ngemithi ulwa ngami ngabaphansi ulwa nami ngokuthi akusiba rotswa komeni like kunezinto like angichallenge ngazo mina ngingazazi so and ngibo guy they were like you know what ngoba umakoti wethu ngcono vele nathi sikwise ngomeni like they were supporting the idea ukuthi ngengomeni because bathu mama bekumele ukuthi naye ayenze lezo zinto enzenzayo so my mom what decline because of angabelieve ngizo but even if before ngizoya entwaseni umama mbe yangafuni alele nje ku deathbed yakhe bekangafuni ukuthi ngike entwaseni but because it was a matter of life and death I had to ukuthi ngikhona unqoba lento lena engimoshela empini what I was choosing mangibuya vele umama so acceptile ukuthi ngiyathwasa ngize vele angitshele kube uye athi you know what ngono vele uye mokomeni uye komeni obolla so that like impilo yakho ihlangane ibe right mntwana nami ngiyakhulula yabona what I was choosing mangicala vele ngibheka izinto zami zabaphansi mawuthi umama vele izinto zakhe sami kahle uthi vele ngicele kubaphansi ngicela ukuthi if ningakhona ukumpholisa ngithathena aphumule because ukwabuthoko yabona uthi vele ngiphahle like that before ngizoya engomeni uthi I was choosing ngiye engomeni hayi ngike kolobuleng uthi Friday masibuya asatotsela itsoko uthi Friday bathi ngitshela ukuthi wena ungagcobisi like itsoko lento rete bagcobisa wena ungagcobisi how why ungagcobisi kanti umama sekashonile usisi makabuya uthi hayi vele makambuya akabuya vele afike vele ekhaya bamnqobe vele umama Sunday or I was choosing now ngibone kube la sengibahle izinto eziningi singabona ukuthi this thing nehole into yabantu bokuthakatha uthi ngiyevele komunye vele umakhosi ngimtshele athi you know what this thing is either when uzosholo ngakho umlomo ukuthi like awuphahla usho ukuthi abalimaza umamakho in ilungisa izinto zakho wena spiritually kuzovela ukuthi ubani oyenze yonke into kumamakho or awushozi ngibe ngiyayenza vele kanjalo ukuthi whoever family member or whoever oyenza umama like this ngicela ukuthi naye today impilo yakhe ende the same way ende impilo kaMama or awusichozi angakutshela ukuthi simanga receiver a call ukuthi my mother in law the very same day ngenza le ritual my mother in law bathi bekasesontweni vele waquleka washona same time or awusichozi I felt joy in my heart ukuthi umamami uphumulile uthi mina umamami wadla ibungu uthi beziphuma ibungu sisishanele wadla ibungu wawonda waba iskeleton waze washona uthi ngibe relieved ukuthi umuntu omenzile kwamenzile kona naye uyethuneni utsamayile or awusichozi lento leyana bengilala ayiseze empilweni nami ayikho akusathwenyeha ugayi ungiphatha kahle ugayi mina naye si right impilo yami i right but the sad part ukuthi ngangene familyini kanti bazongithathela umzali. Yo guys ini sibela kanjalo istory sakasisi kubhlungu shem ukuthi umuntu alwe nawe abona ukuthi wena uyamhlula akubulalela umzali the only person ukhona ukugadelwa abantwana moya emsebenzini athathe yena yo mara ukuthakatha nkosi yami. Bye guys.